Yes, twongeye kubashimira mwese mukomeza gukurikirana The Drum Africa TV. By'umwihariko wowe ufunguye iyi video mwese tubateye yambo. Kora subscribe nimba uzayikora, nawe wayikoze turagushimira. Kora subscribe rero kugira ngo ujye ukurikirana amakuru menshi cyane tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Njyewe Umugisha Emmy Calvin n'abatindiye turaza kugaruka ku makipe atatu akomeje kwitegura imikino igiye itandukanye, ubwo harimo ikipe ya APR FC ikomeje kwitegura imikino ya Champions League umwaka utaha izahagararira u Rwanda, ikipe ya AS Kigali izahagararira u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup, ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi, zose zigiye gukina imikino ya gishuti izo kipe uko ari ebyiri. Ariko tuzaza no kunyarukira mu ikipe ya Rayon Sport muri rusange, tuze kureba bimwe mu bigezweho biri kuvugwa muri iyo kipe muri rusange. Reka n'abatindiye dutangire amakuru yacu duhereye mu ikipe ya APR FC, ikipe y'umupira w'amaguru y'ingabo z'igihugu. APR FC ikomeje imyiteguro y'imikino y'umwaka utaha, yamaze guhabwa uburenganzira na Minisiteri yo gukina imikino wa gishuti kuri uyu wa kane tariki ya 22 Ukwakira 2020, aho ikipe ya APR FC biteganyijwe ko iza gukina ku isaha 9 n'ikipe ya AS Kigali. Ariko nyuma yo kwemererwa gukina hari ingamba zigiye zitandukanye Minisiteri yabahaye zo gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus, aho abakinnyi ndetse amakipe yombi araba yateguye kugera ku kibuga baraza gusabwa gupimwa bareba ibipimo bya COVID-19 mu rwego rwo kumenya kuyikwirakwiza, ndetse ikipe zombi muri rusange zigakaraba intoki mbere y'uko binjira mu rwambariro, ndetse abakinnyi kudasuhuzanya mbere y'uko umukino utangira, ndetse bakaba bategetswe n'uko umukino uza kuba nta mufana wemerewe kwinjira muri rusange, ndetse n'abaza gukurikira uwo mukino baraza kuba ari abakozi b'ayo makipe bombi nabo bashyizwe ku rutonde muri rusange rw'iyo kipe, nk'uko tubikesha ikinyamakuru cy'ikipe ya APR FC cyamaze kubitangaza muri rusange. Ikipe ya APR FC biteganyije yuko izakina umukino wo kwishyura wa gishuti nanone n'iyo kipe ya AS Kigali ku itariki 25 Ukwakira saa 9 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Uwo mukino uzakurikirwa n'umukino w'ikipe y'igihugu Amavubi ikomeje nayo kwitegura imikino y'igikombe cya Afrika umwaka wa 2022 kizabera mu gihugu cya Cameroon, aho ikipe ya APR FC itariki ntabwo iramenyekana, ariko n'uwo mukino wa gatatu ikipe ya APR izahita ikina uwa gishuti ndetse n'iyo kipe y'igihugu Amavubi muri rusange. Iyo mikino niyo gufasha ikipe ya APR FC mu rwego rwo kwitegura Champions League nk'uko twabigarutseho ni Afrika, ndetse n'ikipe ya AS Kigali izakomeza kwitegura nayo imikino ya CAF Confederation Cup izahagararira igihugu cy'u Rwanda umwaka utaha w'imikino muri rusange. Tugarutse ku ikipe y'igihugu Amavubi, ikipe y'igihugu Amavubi iri mu karuhuko nyuma y'uko umutoza wayo w'igihugu Mashami Vincent yari yahaye abakinnyi muri rusange akaruhuko, cyangwa se ibyo bise agace ka mbere k'umwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi, aho biteganyijwe yuko bazagaruka muri lokal ku itariki 25 Ukwakira, birumvikana basubira mu mwiherero, ndetse biteganyijwe ko abakinnyi b'ikipe ya APR FC nyuma yo gukina uwo mukino bazahita bajya muri lokal, ndetse bahamagawe mu ikipe y'igihugu bakajya kwifatanya n'abandi dore yuko batakoze ako gace ka mbere kubera bakomeje kwitegurana n'ikipe yabo ya APR FC, ndetse n'abakinnyi baturuka hanze y'u Rwanda nabo biteganyije yuko bazahita baza muri rusange kwifatanya n'abandi bitegura iyo mikino ya Cap Vert uzaba ku itariki ya 11 Ugushyingo 2020. Umukino ubanza uzabera muri Cap Vert, umukino wo kwishyura uzabera hano mu Rwanda ku itariki 17 Ugushyingo 2020. Tubibutse yuko ikipe y'igihugu Amavubi iri ku mwanya wa nyuma mu itsinda F ibibarizwamo n'igihugu cya Mozambique ndetse na Cameroon n'igihugu cya Cap Vert. U Rwanda rufite ubusa umwanya wa 4 muri rusange. Reka dutegereze turebe uko imikino yindi bizarangira muri rusange. Rayon Sport biragoye yuko iyi kipe yaburamo amakuru menshi cyane bagiye atandukanye. Ikipe ya APR FC ya Rayon Sport kuri ngubu bimwe mu bigezweho birimo kuvugwa muri
iyo kipe nta kindi ni amatora ninde uza kuyobora Rayon Sport. Gusa kuri ubu ngubu icyamaze kumenyekana nuko kuri uyu wa gatandatu aribwo hazaba amatora y'umuryango wa Rayon Sport, ndetse bakaba ariho bazemereza ninde ushobora kuyobora Rayon Sport ndetse n'abanyamuryango muri rusange. Amatora azabera kuri Kigali Arena hano i Remera muri rusange. Reka tubitegereze aho ngaho niho nimara gutora abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport ubwo b'umuryango, ni nabwo hazatora noneho hazatorwa na perezida wa Rayon Sport muri rusange uzakomeza kuyobora Rayon Sport asimbuye Munyakazi Sadat wayoboye Rayon Sport umwaka ushize muri rusange w'imikino. Tukiri kuri shampiyona y'u Rwanda muri rusange, shampiyona y'u Rwanda yo nk'uko tubikesha ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri rusange Ferwafa byamaze kongera igihe igura n'igurishwa rizasoreza, aho bongeyeho iminsi ubu ngubu rikaba rizarangira ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 muri rusange uyu mwaka turimo, aho ubwo byumvikana yuko nigura n'igurisha umwaka utaha mu kwezi kwa mbere nabyo bigomba kwita byegezwa inyuma ho gatoya, kuko irindi rizahita ritangira ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere 2021 muri rusange. Kuri ubu ngubu biravugwa yuko kandi ko umwanzuro wo kuba abanyamahanga bagomba kuba kurenga 3 nabwo bishobora kwemezwa nk'uko amakuru agenda tugeraho, nubwo bitaraba official nabwo bishobora kuva ku banyamahanga 3 ubundi bakaba abanyamahanga 5 bajya kuri umukino muri rusange. Byose reka tubihanga amaso ni ibyo birimo kugenda bivugwa, gusa kuba bahinduyeho igura n'igurisha igihe rizarangira ho bwamaze kubyemeza. Igisigaye n'icyo ngicyo cyo kuvuga ngo umubare w'abanyamahanga muri rusange. Tukiri nanone kuri shampiyona y'u Rwanda, nuko amwe mu makipe abiri yakinnye shampiyona y'u Rwanda, Gicumbi na Heroes, nyuma yuko Ferwafa ifashe umwanzuro yuko ayo makipe yombi agomba kumanuka mu cyiciro cya 2. Ayo makipe yamaze kwandikira urwego rushinzwe imiyoborere mu gihugu, iryo nta rundi ni RGB, babasaba kubarenganura dore yuko bo bavuga yuko barenganyijwe. Umuntu yakwibaza ati RGB niyo yari ikwiye kwandikirwa? Reka tubihanga amaso turebe RGB kizabikoraho. Gusa benshi mu basportif batunguwe cyane kuko bavugaga yuko Gicumbi na Heroes zagakwiye kujya ku rwego rushinzwe ibyo ngibyo, nta rundi ari FIFA bwo mu gace kago ka TAS cyangwa se CAS, urukiko rukemura impaka z'umupira w'amaguru zigiye zitandukanye. Hanyuma na nyuma kwa kunego rukiko rwa FIFA muri rusange. Abona yakibaza RGB zabizamo gute yuko ishinzwe imiyoborere y'inzego zitegamiye kuri leta, ariko ni mu rwego rw'imiyoborere muri rusange. Uribaza aho bizahurira n'icyo cyemezo cya Ferwafa. Gusa reka byose tubihanga amaso turebe icyo bizatanga muri rusange. Reka tugushime cyane wowe twakomeje kubana, yewe yari Mugisha MKV. Kora subscribe, kora share, comment, ubundi tujye dukubana umunsi kundi. Hasta la vista.